ta ka sngi ka khandai tri ukala langkot ar haja arpusan ka dor barsnong pahamoleng arpomer kalapan hap perdano ia ka first village knockout football tournament ar haja arpsau ar haja arpusan kani ka football tournament lapanya de ka dor barsnong pahamoleng arpomer harangkat ke jinge trilang ba kaseng samla ka sport club YKSCC pada kani ka sngi lawan ban penhap perda de ba Meral Bonds MU MLA ka nongpo constituency ha ka jinge dan rangkat ubalajit rani UMDC ka nongpo constituency uba SW Rembai na ka party congress uba Kerngun Siliang urang ba snong pahamau leny arpomer kiri urang ba ka snong lembat ki paj ba nong pet kaya kani ka football ka jinge lekai football hapreng ki arliang mamla ka ta ka Sokwai FC persya ka Mau Pro FC klalong ka baya khat bat ka baitanat ba ka bala pensyong shit shi ka de ya ki nong pet kai bat hapreng ka jinge kun unong apkol jong ka snong Sokwai ulai opediang da ka red card bat syabe syabar ka madan kani kalawan ra susu ka jingsyong shit ya ki nong pet kai ha ka kelas step ka Sokwai kalayo pan perki jar nongkong dau player bapong ka jersey number nyo ha ka kelamit pat ka Mau Pro kalayo pan pahai kala da ka ba shoot free kick bat ka jingye khon kalawan ra sha ka jingye khai ha ka bakut ka jingye khon kalalong da ka ba shoot tie breaker bat ka Sokwai FC kalara ka nam job da ka ba penlim san la saw goal ya ka Mau Pro nong jongi na kat nong adap da ka jing sokumen na maru em le jongi udon ya ka mensim ban bakni ya ka way pagaway ka sinong hoy nagaliang jong iimo aban ay yang ita ginong karsian giba kamat ente nga kapat ya bananes kumat pa pinailam ha gasnong kataw kanang ba kaya kita kay maktiwad jat yung pi ganulong makipait ba kinsa kilam ya katakakam ko yung pi tenga piyang boromro ya pi ba ya ka ba pi lasok tilam ha gasnong jongi te kubamenta nga ay boromro ya UMDC ujongi ubanane higas gasnong ujongi upramadyan bolalong kumuhamen ujongi ubadonro sibun kimansim giba la ban ajungot yang ikum kinong ilam sunong ro tengteng ngale ha jing long jong aga le ne ubrim da de uru banang da start nei bunsin ngapan jing mot ile apa ngapan jing mot i ai pun ban yang aga jumot le kumta te de na ta ka kam piang borom ya piba ane ngapor ya ka jing ai mensim ko jong pi yang ikinong ilam sunong te nde wala kataru hende sibun kikam ilale nakaliang ka jong i agane kasnong jengi tengteng ha ka ba ki yarap ya gibril ge ba duk ki barngri nagle ge jonga ngala sakhi bai ila penyo lem katin siban arban ya gilong ying ge duk kata kade ka kam sekrip ba tenga sokumen ya ge jing nyok nyang ge jong pi hedai kiskim ro fila ai nagliang jupi ya gane kasnong ge jongi fila ai ya ge indi mat gi am gi mat pis mo nagliang kasnong te fila ai ro kiskim ge bang yo ban sakhi na shadin jo gane ka pendal ke jongi ya ke te idang bun kiskim iba I nangla aru ban ai ya kai ladak idan kalat ban yarap te ngakarpat ya pi ba fin so ba yarap lada ben kiskim ke ba fila ban yarap namar balai bangi ni da kalian ke jongi ni so ik ni pan ye pi te to pakhat lem ya ki pai ba no shnong namar ki pai ba ro ki de ki ban ju ye ke shnong ke jongi te sibun ki kam fila le aga shnong ke jongi na do MLA MDC te na kalian ke jonga kaban syakri ya pai ba kamdai ka basuk ban syakri kat ya pai ba tengdang ngawat orang ba snong orang asong attention namar ka ka peluang ya ka ta ka por namar ba darat temla deban penhun mla ban penhun te tang ba ila ban ai tang namar ka snong ngarong asongu ya ka jing la ka jong pi te bonong hakali yang pai ba tedon ka teteng ka bakla ka bahe ka jong kiru ngimne ban ya ba ya kata kajing bakla ka jongki ngide ban ajing mut ban inang wa syu ban sekri haka konsumensi jongi ngimde da ka bang ila ban syu ya keno ne benye I hende ban sekri kat konsumensi setang uta ubri ubra ai sat uble ban sekri ya konsumensi hende tang na kasno orang ala tengah marwe orang ala syem jing te kat no ngadap da kajing sokumen nama hakaliang ga jongang ngalamat mok namta nangan nakano na system hende habang ale pan kajing irap nakaliang ga jong I te ila ayangi te ko malai pho ja ngilala banle ya kate te abodan ka jing yaseng ro ngakarpat ye I ngong ba namar kalawan ka yaseng to penong lem ya po pitch I ba pinyerap lem namenta ko namar po yaseng iduna ko henre kataro ila le kadai kata ka bangang pam nga ay ka jing yero ane ka por ye le jungi to ay ba bre do ye karku kay jing long syakri ko jong pi ye ipaj ba yo ko ban sunsi te yung MDC ro kon juk nga ay ka
kit bok kit uyang boble udang yai kerku haga jing im gojong pi bangai pen im slam kum haga jing im gojong pi ba pila ban sikri khamba syu haga dega konsulensi jongi tena kaliang gojong nga ai buromru yai ba stan ibala ai ka donation na kaliang kasnong